Ibet tingchua ilung ta pen mene na mai pai ke zikna damai gumara sam news kederin sa Zeme kona salegara dele Russia na Ukraine gde sugut che reitu zbam hige kederei de dige keteu sak pe mise zango razai nze ke me be gara hange hasuin samge pe ta de ga lu bchang zinai pai ke ziket mama ge Ukrainian gde go me rachi pungpe nei di beralang betuz Odesa port rung na nei di be sob bam gene te peteleze Turkish Defense Ministry ne sale Turkish kede ngumze rehe medui Turkish Defense Ministry ne saze apo nei di be pezine razonize runga nei di be sobam Odesa port kene Tripoli Lebanon kede changra tetele jai na mai ke pai ke zikna damai ge Istanbul Turkey kede changra numgai de leje sale zai Ukraine kede gum fui ka nai ma bam rabe kanang bedege timchak se rezete pe Ukraine Infrastructure Minister Alexander Kubrakov ne saze apo nei di be razonize keteu ka sak tam ritpe prit changkai srok 26,000 of kon langai de leje sale anui hai menane chigai ra ile te ti ben di ke zeng kai je kana rimai ge Ukraine kede na Russia kede ne pathol di ga sang ba ta ten sambra Turkey kede zai United Nation nuize kede re de di ge keteu ka sak pe mi se zengo ra zai nzei ke me be ga ra hange Russia kede ne Black Sea sungkling tik pem fui ge keteu ka sak pung ruin ra nam je ba be de ge ta ten samje le kai ra hang suin sam ga be ta te sang te we de le United Nation kede re de di ge body pe mera manai malam ge chi kami me duine sa je Russia na Ukraine kede ne ke ke che re te lu bchang ge kede re de di ge lung zba me hezemenara me 50 million si ting nine sang na te ra hanga di je nze re zbam de le je sale China kede ne zinai pai ke ze ke mama ge rang chi che kai je US House of Representative Speaker Nancy Pelosi ne Taiwan kede kyawang dia panui kede gu spy dung ne ta dung je pi ba makule je Chinese Foreign Ministry gu spokesperson hai kele te je sam sa pe Jo Lijiang na sale Chinese Foreign Ministry gu spokesperson hai kele te je sam sa pe Jo Lijiang na sa je US House of Representative gu speaker Nancy Pelosi ne pak chumpe United States kede gu sorkri gu body pe ne duine longo di bedelo Taiwan kede kyawang ra pezi ka zo zabam zegne US medu China mene le de guys ze US kede gu body pe mera me wang ze de dam beki ke hai kele te je sam sa pui Nancy Pelosi ne Taiwan kede kyawang di za US kede na China kede ka ke desi shabi bi bamu de leze rang to kai zabam de leze sale anui hai mena ne chigai ra ile zina ek pai ke ze ket mama ge US House of Representative gu speaker Nancy Pelosi US kede gu body pe mera me wang ze de dam beki ge hai kele te je sam sa pui Nancy Pelosi ne Asian day di madain kyate rajete chuze Singapore kede na Taiwan kede kyate raje bam de le Arunachal Pradesh Tirap district Lazu Longria logo na poina minahang kroziket panui bung sia je kate si be rarit rapet pe daria gane chaidi leche sale jai chaidi mehna poina rameze tingkum kuchum gane tingkum kro kange bambenya leje sale aize Tirap district medical officer DMO in charge Dr. Obata gune media ramete ga rangai je na poina minahang kroziket panui bung sia je kate si be rarit rapet pe daria gane chaidi leje rangai de le jai Tirap district medical officer DMO Dr. Obang tagune sa je apo kade si be rarit rapet peze hadui ka ba be te sara te lungbe consumption of contaminated water haba zuiki ge kate si makche nam kang pet kang nai hadui bambeta ge kate si be open defecation ge ne lazu longria klora mege kate si be rarit rapet ranum gai de le je sale Dr. Obang tagune sa je apo kate si be rarit rapet palam chi mi ga rahang je ge ne apo kate si be rarit diarrhea ge ne raza pemegu tele pe bana hadui puni sagra te lungbe sample pegdara laboratory marik puingo to lak pe pi pe ramrogi khongsa Arunachal Pradesh nai Dibrugarh Assam ge langai ne leise sale Tirap district medical officer in charge DMO Dr. Obang tagune saz lazu long riagu klora mene mekyo sam nai luto do lak pe nai kahap ka ta teze kanum tebe superstitious belief rakas chabne punikulo gutche apo kata si bahrarit pungratet se bam leise num teze kloge bam mene punigu medical department nai hasuin sam ga makche mata to do lak se bam de leise sale zai apo zegene kata si bahrarit daria gane hana poine misong ga za chara pet leise Dr. Obang tagune sale
Sui ibe sampo Tosham headquarters student union biagane Moses nume pepezine son of let kuhuben nume param kulozi Mendu village ne anui Zeme zet Assam Manipur na Nagaland ge lungzaba mingetun di guys hazutun di guys lesigu tikamemezi doctor of philosophy ngogai bezegene katuba sampe gai dele aiza Assam University Silchet ne Moses nume du lesiti kakamemezi doctor of philosophy in social work title pe gai dele anui haim na ne tigai ra ile Dr. Moses nume ne ningja chembe lesikwak ropet pet thesis lesikwakzi livelihood pattern and adaptive strategies a study of Zeme Naga tribe in Tamenglong district of Manipur anui Zeme Naga zet me Tamenglong district Manipur ke lungzaba me dagum zaring doram hi hango batak nai tatoi batak chilya ga be dagum zat to ra batak phung kangrang ga be doge lesikwak rogai dele aiza Dr. Moses nume ne pachuka rei banai pama people Dr. Lazo S Thangom assistant professional Department of Social Work Assam University kangane pugu thesis ningja chempe pelisi kwak ropet kai dele je sale chige Tosham headquarters student union biagane to be sam pe guys peiza lunghang daira begudu namaigum je hazu ibe Dr. Moses no merege ngodai bamra changlo je kahagui be sam pe gai dele West Bengal good Chief Minister Mamanta Banerjee ne zinai kapai ke zeker mama ge pechi guys kapai ke ze kuchum sumai ge pugu body pe tabam rame to ka lebe cabinet reshuffle bamgule zai apo cabinet reshuffle to be ge hazu ka chibe madai minge ngogule je sale Mamanta Banerjee na haim nata ge sandu pet guys krabiting ge West Bengal kade ge district kai ka chumrina bambe chino a districts na ka chibe ka sigarai je West Bengal kade ge district plana to je himro changudele sale aime districts na ka chibezi ramje Sundarban Ichamati Ranagad Bisnupur Chanipur Brahmanpur nai Basirhat district ke district ka chiba ake rupet ku leije sale marasam poga meta ge Mamanta Banerjee ne saja pogu body per me kata lene tohle ma kule kana kasa tohle guleje Banerjee ne sale za Banerjee ne saja pogu body pe Subrata Mukherjee pakring tingkam di banai Sadan Pandey Prata chuna kabang ki ga bam bejegne body beta bam me te hele ra nang le palam ane sokri ki gu mata ba misonga te ra bam zegine purine mata te wang chang lakpe misonga za bam le je sale Union Home Minister Sri Amit Sat ne ka pai ke je te ser mama ge Odisha state kya te che tingkum lo reaction na zeminge Odia Delhi tingnai sang na lia peche bam mara sam pejine prajatantra India ke de hange kahami ki taigene lungzone te bek de ke changim changra ke zabam pe noted freedom fighter nai krabi tinge Odisha haramgu Chief Minister Tugabe pe Hera Krishna Mahantap ne teleuze link pet kabe Odia Delhi Prajatantra tingkum loriaks na zaminguria panaka hi changada bengi ke kazoga gulei je sale Union Education Minister Dharmendra Pradhan ne saje Prajatantra tingnang sangna Odia let ko ne lepecha bamba marasam tingkum loriaks na zamingu changbe nai India kade kahame ki bagne lungzeuna te be kade ke changbe loriaks na zamingu panaka hi changada be samrap se bam delei je sale za Union Education Minister Dharmendra Pradhan ne saje nai kum tingkum chang na jang ka kana komje Odisha haram gumi puimi ne India kade gu hulang dilang betabam President of India to changabe tingkum leizai Union Home Minister Sri Amit Sat ne agum behige Odisha ang kyawang behige pathodi ka sang leije sale Madhya Pradesh Jabalpur ge private hospital reugi ge mi to chuze Zemena mina hangte se chaidi leije sale marasam pogamene saja po private hospital reugi mi to chube reugi jize New Life Multi Speciality Hospital Damona ka longria Jabalpur ge bam reugi jinai ka pai ke jeker mama ting no hi ge mi to chuze reugi ye kanrome mina haminge nai reuki ye mata te jabame mina hangchum chai di leije sale police na saja po reuki mi to chu beje electric go short circuit ne mi to suranum leijai ne mina mi songa ma ka hazam leije police ne sale chige Madhya Pradesh ku Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ne bechi gaije choguma po to sha banai ka haroi begene chai di mahange tin shadi banai peru game mi to je ka charangkang lak minge pegu leije sale Aigina na mai gumara sam news ka loy ga dele pi guys ang kingani malay indu to dele